O le whai o se tui pui pui, o se tasi nei au wala e me whai o na pui pui ei tātou te tō tasi, mo tātou ainga, ma tangata lau tele mai le whai mai o le COVID-19. E au ngā le tui pui pui, o ne ei whaangai au inga o le tui i lau tino i te atu ai i siama a fui ei o tele wha mai o pēlo virusi. O le au ngā o le tui pui pui, e na te whai ti le wha apesi atu o le COVID-19. Ua wha maunia au te aroa nei le au ngā, ma le saunga le mu o le tui pui pui o le mRNA COVID-19. Ara i whai alo tui pui pui, sa o fia malamalama mua e ngai au inga o le tui. O whesiri loa lo tu whaafine e teni tausi mai, ma o i loa iai o le tui pui pui mRNA COVID-19 e mau waini whailonga o le genetic code o tau o le spike protein. Ma mo whai o na whai o nisi i tu wa inga i te tusa, o le whape nā foi o na tā ape manimo. A o le taimi lo e whai aisau tui pui pui, lo i loa iai lau tino spike proteins ma te te atu i le COVID-19. Ma o le whape nā foi o na te te atu lau tino le siama pe ato e Sofia e se aso oi le lumanai. E le ma whai e le tui pui pui o na whape si au te oi le whaamai. O le ole au fia i tui pui pui so se siama po le virusi e mafui ai. I aine a fianga le tui pui pui, o na awhina ai nisi te ngata pea ale ti ngā o le lima, o le ulu, fiva, mo ni aso pea uma na whai le tui. O si tualanga maasani o loa iai o lo ufai senga o inga o le tui. E mo o mie le whai le tui e lua, e lufo tasi aso e vae le whainga e tui pa e mau tieno iai o lava le pui pui. O le tāua, o le whai o lau tui pui pui i lau whasaswani fo i lea whai ti ai le pepesi atu o COVID-19 i lau wa inga wo ma tangata lau tele.